Zdravo svima! Često čujemo da je sat jedan od detalja koji upotpunjuje naš stil. Zato njegov izgled uglavnom presudi prilikom odabira. Odlučujemo se za one koji nas osvaja svojim dizajnom, a danas vam predstavljamo baš takve satove. U pitanju su novi modeli iz Huawei Watch GT3 Pro serije, poznate po svom sofisticiranom izgledu. Kao što vidite, pred nama su dva uređaja, jedan za nju i drugi za njega. Kućište prvog modela je izrađeno od titanijuma i safirnog stakla, a pozadina je keramička. Primetit ćete i da je za nijansu veći od drugog modela. Ovaj model dolazi sa keramičkom narukvicom koja je veoma moderna i što je takođe veoma bitno izdržljiva. Sat ima leptir kopču, savršeno obavija zglob i ne savija se. Ono što oba modela imaju zajedničko je elegantan premium izgled koji ukoliko želite možete dodatno prilagoditi, i to na dva načina. Prvi način zamenom narukvice uređaja, recimo titanijumsku narukvicu sa kožnom ili silikonskom. Drugi način, odabirom neke od dostupnih animiranih pozadina. Na samom satu je moguće promeniti watch face i odabrati temu koja će najbolje pratiti vaš ukus, odevnu kombinaciju ili interesovanje. Tajna dizajna Watch GT3 Pro je u odabiru materijala, ali i u udobnosti. Sam sat je tanji u odnosu na prethodnu GT2 Pro seriju, a takođe je lakši, što doprinosi iskustvu svakodnevnog nošenja. Sada kada smo utvrdili da Watch GT3 Pro donosi eleganciju koju ćete obožavati, hajde da vidimo šta on to sve može. Sat uključujemo pritiskom na rotirajuću krunu i potom pratimo korake za povezivanje sa telefonom putem Bluetootha. Da bismo iskoristili sve inovativne funkcije sata, potrebna nam je Huawei Health aplikacija. Nakon povezivanja, spremni smo da istražimo sve njegove opcije. Uz Watch GT3 Pro ćete trenirati kao profesionalac. Na raspolaganju vam je više od 100 sportskih režima, poput biciklizma, planinarenja, preskakanja konopca i sl. Prvi put se među njima nalazi režim za ronjenje na dubini do 30 metara koji možete isprobati tokom letovanja. Samo povedite računa da sat nakon izlaska iz morske vode isperete i obrišete. Watch 3 Pro zadovoljava dva ključna standarda vodootpornosti, što znači da ga bez bojazni možete nositi tokom aktivnosti na vodi. Sa novim satom dolazi i unapređeni režim za golf. On sada deluje vizuelno drugačije, ali će vam jednako pomoći da unapredite zamah, brzinu i tempo. U današnje vreme ljudi sve više obraćaju pažnju na svoje zdravlje. Zasićenost krvi kiseonikom, puls i nivoi stresa neki su od važnih vitalnih znakova, a ovaj sat pratit će ih tokom cijelog dana. Uz Watch GT3 Pro možete unaprediti i kvalitet sna. Na osnovu podataka o disanju i fazama sna, zahvaljujući True Sleep tehnologiji, dobit ćete ocenu kvaliteta sna, ali i savete kako da ga poboljšate i budite se još odmorniji. Kod Watch GT3 modela upoznali smo se sa funkcijom Healthy Living Shamrock, a nju možemo pronaći i na Pro modelu. U pitanju je funkcija bazirana na veštačkoj inteligenciji koja vas podsjeća da promenite i unapredite svoje navike i tako utičete na svoje zdravlje. Na primjer, podsjetit će vas da ustanete ako dugo sedite i popijete malo više vode. Mnogi će zanimati i da li sat mogu koristiti ako nemaju Huawei pametni telefon. Odgovor je da. Baš kao i drugi modeli Huawei pametnih satova, i GT3 Pro je kompatibilan i sa iOS i Android uređajima. Sa prethodnim modelima deli i snažnu bateriju. Ženski model držat će bateriju do 7 dana, a kada je u pitanju muški model sata, baterija može trajati i do 14 dana. Kada se baterije isprazni, imate nekoliko opcija punjenja. Sat podržava Wi-Fi i obratno punjenje, odnosno punjenje sata pomoću telefona. I to bi bilo to za danas. Pišite nam u komentarima šta vam se najviše dopalo kod GT3 Pro. Pratite zvanične kanale Huawei Srbija i vidimo se uskoro sa novim temama i novim uređajima.